Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jackie, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Juvelin Kayat, Grace Agtina Sales, ken Victorino Luis, Mamang Vilma, Papang Ondo, Ading Isat, Ipag Josie, Riza, Josephine, Ateng Itang, Ateng Ver, Auntie Rosing, Auntie Linda, from Romelin Aguliana, iti Saudi Arabia. Shout out kada Floresma Castañeda, Leonora Bautista, Adela Vergara, Emelda Velasquez, Adoracion Carion, Susan Ronquillo, Buloy Guliv ken Aida Garcia. Advance happy birthday kanila kay ko Warren Miguel from Domilin Miguel. Shout out kada Belinda Ramos, Velasco Lovier, Norberto Bangsuy, ken Jasmine Rivera. Advance happy birthday kani Dante Levantino. Makablaawan ti anak ko ani Megan Tiffany Mangoma Dita Vintar, Batak, Ilocos Norte, from Marical Besas. Shout out kani Beth Cabato kan Marivic B. Happy birthday Erlinda Manangan Sendico from Carolina Villanueva, Manangan. Makablaawan dagiti anak ko ada Jo Marie, Jan Jose, lakay ko ani Reynaldo Jose, apok ada JC, Ayan, Daisy Jen from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Shout out pa kada nati Agustin, Jaime Rodriguez, Maribel Bowat,
Gemma Santos ken Victorina Luis. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jackie. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan a Jackie Manang. Kat itapay laeng, agkidkid dawa kon iti dispensa, gapo iti Jack panangilanad iti address ko. May saak akamang ti LGBT, kat saan ko nga ibain dayta. May saak matlaeng kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay lakoma, tamakaiba iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Ada nagbalin agayam ko manang, kat nagbalinan apaset ti biyag ko. Iso nga aging gaita, jakpay la malipatan. Ipalubos mo man nga rod manang, arugyak ti agsalaysay. Oh, Eman, kaano nga iti sumaron na alaban mo? Indon sumaron na Domingo. Iso dire-diretso ti training ko, Jackie. Ha? Anya ti ko na, Eman? Ada ka din madi nga imbagak? Inawagan na ka di ti Jackie? Saan ka di nga imbagak mutkan ka? Awagan naklangan iti Jake. Sana Jackie. Anya ka mutan, Eman. Namin anon nga imbagak kan ka dayta. Gaya man niya. Pasensya kan, Jackie. Inulit naman nun. Jake ko naman. Sorry. Jake Gayam. Pasensya kan, Jake. Kasta, tiyak kaya to na mangigan pa iday tangawag mo kanya ka. Laglagi pom. Jake, tinagan ko. Wen, Jake. Wen Gayam. Lalaingam di sumaron na laban mo Agbuya kat no mangabak ka, ilibre kanto iti merienda. Wow, ayos Di kag danag, Jake. Lalaingag. Iso nga isagana mo day ta merienda nga ibagbagam. Naglastog ka talaga. Oy, saan nakalastog? Confident aklangan niya. Husto day ta nga imbagam. Kasta ti maiparbong ang mindset mo. Basta lalaingam, Eman. Eman, di mo itulok amasit gan na kaday kalaban mo. Uwan gagpaiso, Eman. Isa ganam di counter mo, Eman. Counter! Uwan, sige, Eman. Di mo ikandiditsyon sa day kalaban mo. Laban, Eman. Counter attack, Eman. Sige! Coach, masuro na kiti style na. Di kagpaabak, Eman. Agtalag ka iti kabalam kan iti training tayo. Uwan ngagpaiso, Eman. Agtalag ka iti kabaalam. Saan ka ngagpapaabak? Kabaalam nga abakan day ta. Uwan, Eman. Hostro ni Jake. Kabaalam day ta. Kaslang marigata na, coach. Agresibo lang na iti kalaban ko. Ay na, kabaalam day ta, Eman. Di ka agdwa-dwa. Dumgag ka kan ni Jackie, Eman. Kabaalam day ta. Agtalag kag iti kabaalam. Agtalag kami kan ka. Iso arumbang lang agtalag kamot iti bagim tap numagunod mo. Tibalige! Naglaing ka talaga, Eman. Napatumbam di kalaban. Siyempre, Jake. Insagana ka talaga day di alaban niya. Grabe. Nagdakkel ti improvement mo, Eman.
Jay counter mo, talaga nga effective. Agyaman ak Jay ka. Dakila tulong dagiti tips ko ni coach. Amo mo tada kayo adwa kan ni coach ti inspirasyon ko iti pan nakibakbaksing ko. Deserve mo day ta, Eman. Dakil at tulong di pa nag-focus mo iti training mo. Isaan na nga ba kay tilaban mo ita? Agyaman ak Jake. Bilibak iti determinasyon mo, Eman. Amom ka di. Itay madama ti laban. Nang runa itay nariknak alapig samot ti kalaban ko. Pinanunot kayo lang nga doon ni coach nga day ti babatilona. Kaday Jay, pimig sa ti pakinakim ko alumaban. Aging ka na nga bakak. Amumot nga da kami lang dito'y parakin ka, Eman. Agyaman na kada kayo ko ni coach. No saan nagapo kada kayo? Nalapit tadyak na nga bak. Amumot atim tayo. Agtitinulong tayo. Isa di kagdanag. At ada nalalay nga kadagiti sa marsarnupay alaban ko. Ang paiso day ta, pare. Padaanam. Adu pa'y tilaban mo adumteng. Masapula ka na yun tayo nakasagana. Anyangay. Di mo tadautang ko ken ka merienda. Gaputan na habak ka. Ni, huwag nagpaiso niya. Oh, mapanta na. Adamot burger di takanto, sana ya. Wen, mabalinin day Jay. Basta adda palamig na. Kumusta mo't tilaban itay ni Eman, Jackie? Okay mo't nanang. Nangabak nga rod ni Eman. Agpaisaw. Hay, nagsayatan ngay. Anyaya ti sikreto na. Kasanoan na ngabak. Sobrang hindi kinagagat kan dedikasyon na iti training na nanang. Talaga determinado ang mga bak. Kan agbalin analaing abuksingero. Ay, naimbag ma, tada nagmamaayan amin abannog kan sakripisyo na. Kasanungay, anatulungam jigayam mo, anak ko. Suporta lang nanang. Kanayon ko akaduano da training na. Kan siyempre, adda ni coach sa kanayon ang mga lalay kan kwa na. Ay, nasaya at mo't anak ko. Dakil abanag, jay adda dagiti tao amang tultulong kan kwa na. Amom ka day, nga adud agiti nasdaaw iti kinalaingan ni Eman nga agbokseng. Lumatlatakan ni Eman. Wan nga rod nanang, amok day ta. Ngam ni Eman, nagtalinaad anak kumbaba. Saan ang nagbaliw apulos? Simple nga minatao ni Eman. Kan nakafocus at talaga iti tartari gagayan na iti biyag. Nasaya at day ta anak ko. Sapay kumata agbalin nga inspirasyon iti kaadwan. Nangruna dagiti agtartari gagay nga agbalin analatak abuksingero. Ay, makaparagsak mo tinagbalin ang tigayem mo, anak ko. Wala nang, kat ipanpanakil ko talaga tigayem ko. Ala, mangan kang arudan, ta aginanaak man biit. Nabanugak ka nagdalos diti balay. Sige nanang, agyamanak. Ay, idalimanak munton tinagapwa, mapaaman amalpas ka amangan anak ko. Aginanakan tumutad, tadapay sarat mo inton bigat. Wan nanang, siya kunti makamu ditoy. Ingkay aginanan tanay, rabi mo ton. Biliba ka talaga ka ni Eman agayim ko, manang Emmy. Manipod idinang rugian nagboxing, makitaan ti kinagagat kan panagayat na iti sport asinarek na. Kaubingak ni Eman, kat manipod idi,
Nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Iso akanayon ang nakasuporta aken kuana, anyaman ti tartarigagayan na iti biyag. Ulilan ademang ni Eman, iso ada kamin kaninanang kanti coach na tinagbalinan a pamilyana. Dayta ti maysa arason, no apay akanayon ang nakasuporta kami kan kuana. Oh, anya nga Eman, kumusta ti training mo ita? Kasla na banbanog ka unay Talaga nga niya ikagkagumaan mi kini coach tag training ita. Gaputa, napigsa ka no ti sumaro na makalaban ko. Anya? Ada gusto maruno alaban mo? Talaga mo ta? Agad, anya nga iti plano yung ka ni coach iti pa nag-training mo? Masapol ka no nga i-adjust mi ti strategy ti laban ko. Dadag iti baro a technique sa kayat na nga inayon iti game plan mi. Wow! Astig! Exciting data Kahit anya ngay ka no dagi a techniques. Kaya't ni coach nga ag-focus sa kiti footworks ko. Ken si putak ti garaw ti kalaban. Ti kaya't na, agbalinak nga unpredictable iti rabaw ti ring. Ayos! Ngam, intense talaga data Ngam, amok. Kun amo ni coach akabaulam dayta Eman. Dakkel ti panagtalekmikan ka. Thank you, Jake. Nagdakkel at tulong ti suportayo kanyak ni coach. Adda kami lang dito'y para kan ka Eman. No da masapul mo tulong, di ka bumdeng amang ibaga kada kami. Wan Jake, among kada may saka nga inspirasyon ko. Ngamin, kanayon ka kadwa kadag iti trainings ko. Tapno, mapaksat kunto ti kalaban. Amo mo't atim tayo san ka di. Amok data Jake. Iso nga ikagumaak ti mga abak iti sumaro na laban ko. Para kada tayo ti magunod ko baligi. Kasta, laban na laban. Oray anya ti mapasamak. Ada kami lang dito Eman. Anyay, agmerienda tamanan kalpasan ti training mo. Wala Jake. Orayan nak. Amam Jake, adaman pa nagdanag ko iti sumaro na laban ko. Awan pa nga minapulos ti abak ti makalaban ko. Anya kamutan Eman, si kapay. Aman Jake, pwera ngaw. Talaga ka noon nalaing kan awan pa kawanin na itiring ti sumaro na makalaban ko. Iso akas na marigata na kamampanunot. No kasan nung abakik to ti kalaban ko. Awan ti rumbang nga pagbut ngam Eman. Ipakitam kan kwa na arumbang nga iso ti agbutang kan ka. Kabaulam dayta. Diyan ka mo Jake. Sa balit agparparig na kanya kati sumaro na laban ko. Kaslag kurang pa iti training ko. Tapno abakik ko mati kalaban. Eman, amo mino niya ti kabaulam. Amo mino kasano ti kinapigsam. Ti determinasyon mo. Kano kasano nga ipapay mo amin na kabaulam iti tunggal laban mo. Agyaman na kiti panagtalag kan suportayo kanyak Jake. Kasla, ma-pressure ak ngamin. Pressured ka man wano saan. Amok nga ipaay mo amin na kabaulam iti dayta laban mo Eman. No daman pa nagdanag mo, normal lang dayta. Di mo itulok a kontrolan na katibutang mo. Aramatom dayta. Tapno nakarkarong agbalin ka na tibker. Wan Jake, sana bale, tamok nga da kayo lang di tamang suporta kanyak. Kan kang runaan na. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Tulungan nak. Tapno, may sagana ka na yung bagday ti alaban ko. Kabaalam day ta Eman. Panunutom at challenge day ta kan ka. Kan ititim tayo. Saan laang apara kan ka ti baligim. No di kat para ititim tayo. Pud na day tanging bagam Jake.
Isong ay sagana kiti gusto ti laban ko. Masapul nga agtalekak iti kabailak. Kasta, laban lang alaban, Eman. Apay nga itakala ang asumangpot anak ko. Kinaduak nga ni Eman ang nag-training nanang. Ay talaga akalayon kayo nga agkadkadwa. Saan kayo nga agsinsina, Apolos? Wan nanang, naragsakak nga namang supsuporta ka ni Eman. Napatag titunggal training kan laban na para kada kami. Ay sa bagay, maawatak ba't di anak ko. Sipod pa'y talaga kasta kayon ka ni Eman. Oray idi saan na pa'y anasumok ti panagbukseng. Talaga anasingad kayon iti tunggal maisa. Ay, no saan ko lang nga mo alakyan ka. Mga no panunutak pa yun, nga adda panagayat mo ka ni Eman. Ninanang mo't, tila'y bagbagano. Agpay sumat anak ko. Bakit kita kan marikriknak nga may nukasano kapatagkan ka ni Eman? Awan ti imposible anak ko. Si kalaang ti makamo no anya talaga ti kaririknam para kan ni Eman. Basta ti makunak, adak lang dito'y nakasuporta ka ni Eman, nanang. Kahit kumusta ba ti training na ngay anak ko? Nakarkaro ti pa nag-focus na itananang. Medyo nadagsan nga minti sumaruno alaban na. Taawan pa'y abak ti makalaban na. Mararamidan na mo ti amin na pa nag-training. Tapno maipangabak na ti sumaruno alaban na. No kasta, ada pa nagdua-dua na iti kabailan na anak ko. Natural lang siguro dahi tarik na nanang. Nang runak at napigsa ti sumaruno akalaban na. Ikagkagumaan na mutkit di alablabanan ti marikrik nana. Takayat na talaga ti mga bak. Sa bagay, no siya kamay sa maawatak ti marikrik nana. Ti importante, maipakita na ti kinatib karnakan ti determinasyon na. Ibagabkan ko ana, nga uray na pigsa ti kalaban na. Kabailan na ti mga bak. Wala nang, kasta nga ron aramidok. Kanamo ka napig sa ti fighting spirit ni Eman. Ay, sapay lako mga road. Ta saan ang maawanan itinamnaman ni Eman, anak ko. Talaga makabannog. Grabe, ba't ngayon ti training mo ita, Eman? Siyempre mo ta, Jake. Masapol ti kastoy training. Tapno, may pangabak ko ti sumaruno laban ko. Saan ka kadi mabanbanog? Nalabos sa mo tanter aramido pa pa nag-training. Amok day ta. Kasapulan. Sana rumbang agliwayak. Nang runakit, napigsa ti kalaban ko. Amom, biliba ka talaga ti determinasyon mo, Eman. Para kadagiti arapahap tayo day ti Jake. Isama sa pula pagtrabaho ka na imbag. Saan mo ko mga isakripisyo ti bagim iti kastaunay? Adamot limitasyon ti bagim. Jakmot mabalintag kampante, Jake. Isama sa pula nagpursigiyak. Maawatan ka. Ngam ikamot ti importansya ti limitasyon ti kabailan ti bagim. Di ka madanagan. Kabailak, Jake. Basta, laglagi pamlagi ti bilin kan ka ni coach, Wan, Jake. Kat na yung baglangan. Tanadaan na kiti gaya makaskin ka. No, awan ka. Diyak mo na niya ti mapasama kanyak. Agpada ta, Eman. Iso ka na yun nga daak amang supsuportakan ka.
Imbukbuk ni Eman ti panawon na iti panag-training na, gaputa talaga napigsa ti sumaruno ang makalaban naman ng Emmy. Amin akabailan na kat impaay na, tapno maisaganaan na ti sumaruno alaban. Iso akas imbilang nan akapamilya, impaay mimat amin asuportami kan kuana. Aklonak manang, adamot panagdanag ko iti daydi agundaway. Ngem iti makitkitak a determinasyon na, napukaw amin a panagduadwak. Nagkarkararagaklaangan iti Diyos, asapay ko mataispalan na ni Eman iti paggad, iti sumaruno alaban na. Kat awan ko matidakas a mapasamak ken kuana. Ano, Coach? Kasla mapukpukaw ti depensa ni Eman. Eman! Depensa! Coach, kasla marigatan ni Eman. Anya ti aramidan tayo. Eman, bumawi ka! Depensa kan counter! Saan ka? Sumuko! Coach, kasla napigsa unay ti kalaban. Anya nga ti strategy tayo. Masapol nga ag-focus ni Eman. Depensa kan control ti masapol nga aramidan na. Coach, kasla awan pigsanan ni Eman. Anya ti aramidan tayo. Eman! Panunutom ti training mo! Depensa! Coach, kasla saan na nakabala ni Eman? Ala, natumba ni Eman, Coach. Diyos ko! Eman! Bumangon ka! Eman! Coach, awan pa ipuot ni Eman. Awan nga ro, Jackie. Grabe mo't nga minji kalaban. Napartak nga agungunay. Kan nagpigsa dumanog. Saan tayo na-anticipate na jay, Coach? Kung naitay ti doktor, delikado ka ti kasasaad ni Eman. Isungag kararag tayo, Jackie. Katurayan tayo ti update ti doktor. Kasanok ka delikado, Coach? Critical ti kasasaad na, Jackie. Sana mabalin ang mapukaw ni Eman, Coach. Sana mabalin. Wan, Jackie. Agtalag tayo iti Diyos. Amo ka malasatan ni Eman da ito. Sabay lang ko, Coach. Kasapulan tayo ni Eman. Ikararag tayo ang malasatan na dahito yan napasamak kan ko na. Kumusta ngay ni Eman, anak ko? Nanang. Nay, apay ngay nga agsangit ka. Nanang. Awanan tinamnama pa yung malasatan ni Eman tinapasamak kan ko na. Ay, Diyos ko. Nukasta. Delikado lahat at ikasasad na, Nanang. Nagsakit. Inaramid lang mat ni Eman ti amin. Tapno matunoy na dagiti arapap na itibiyag. Ngang kastoy matan tinapasamak. Anak, awan ti asino man amabalin amang kwestiyon kadagiti pasamak. Dalabit, aging kalaangan dito iti bulod na abiyag. Ngamamo ka talaga nasakit arik na ti amin, Jackie. Amoy mat no kasano kapatag kanyak ni Eman, Nanang. Diyak lang ti maklon ti amin. Diyak ka mo, no kasano ak nga agbyag na mapukaw ko ni Eman. Maawatak tirik ng anak ko. Nga masapol nga aklunam.
Anya man ti mapasamak ka ni Eman. Nagsakit dito yan napasamak, nanang. Nagsakit. Jackie, nakasarita kong ti doktor amang tamtaming ka ni Eman. Anya ti ko na ti doktor, Coach. Talagaan nalapos tinapagtang ni Eman. Saan ta ka nun ama isalbar pa eh? Saan? Saan napod no dito nga ibagbagayo, Coach? Saan mapukaw ni Eman? Amo ka narigat nga aklonan dito, Jackie. Talaga din rin sana kung ti doktor. Adidan kabalan ng ispalan ni Eman. Diyak kabalan na mapukaw ni Eman, Coach. Iso lang tinasingadagayam ko. Ano pa'y terapap na itibiyag? Napatagunay kanyak ni Eman, Coach. Amok da ita, Jackie. Amok no kasano ti kinasingad yu iti tungkal maysa. Tauray siya. Imbilang ko mo nakaslaan ako ni Eman. Kat saan ko mo basta maaklon da ito napasamak. Kapulang iti arapahap na. Kasayan tinagbanagan na. Kat da ita tinarikat nga aklonan. Masapul nga aklonan tayo, Jackie. No pa'y talaga nasakit. Jack, maaklon da ito yan napasama, Coach. Jack, maaklon. Eman, laban lang. Kabalam da ito'y. Adak lang dito'y. Saan ka panawan? Jackie. Marik, nak. Asaan akon nga agpayag. Di mo panunutan da ita, Eman. Amo ka na pigsa ka. Amo ka na tibkar ka. Kabaalam da ito'y. Jack, pagaro akastoy di mapasamag. Eman, ano pa'y dagiti harap po? Ano pa'y dagiti mabalin mong aramidan? Sana mabalin na mapukaw ka, Eman. Jack, kinayat tikastoy. Kayat ko magunod dagiti arapaap Eman, adak kami lang dito'y. Adak dito'y. Saan ka baybayan? Saan ka ngagmaymay sa? Agyamalak, Jackie. Pagkata akon. Saan, Eman? Pangasip. Di ka kapagsawi, di kasta. Saan ko ba? Di ka agtalag. At akan tayon di tapusom. Huray.
Eman! Eman! Di nagpanawan, pangasim! Diyak kabalan! Eman! Iti pupusay ni Eman, nariknak ti kastaunay asakit ken saem manang Emi. Napalalo ti pannakaikawak iti ipupusay na. Jak ilibak manang Emi, nupay makuna amay saak alakyan, nakariknaak iti pudpud no apanagayat para ken ni Eman, anagbalin agayem ko, sipud ubing kami. Nalukay metket di tinakam ko anang palubos ken kuana. Ngem adu ti pagbababawyak manang. Kas kuma iti gundaway anapaluspusak, idi si bibiyag paylaang tigayem ko. Alimed nga inayat ko. Kang runaan namanang, isu ti gundaway akayat ko alapdan alumaban, taamkek nga amangan no maisagmak. Ngam awanan ti maaramidak. Sapay kuma, tama kaipaay iti adal ti pakasaritaan ni Eman, kadagiti pada na abuk singero, ang nakasagana ang makigasang gasat, ken sumango iti paggad, para iti arapaapda. To'y pagayam mo, Jackie. Jackie, pagayam ko, nagkasang ti insalaysay mo apakasaritaam, mainaig iti patpatgam unay agayam mo. Imparik namat kada kami, no kasano ti pudpud no apanangipatag, ken panang suporta iti may sa agayam. Panunutom laangan anaragsak itan ti gayam mo iti sidong tinamarswa, kat sapay lakumata iti mabiit, mapunas moten ti sakit amarikriknam, iti ipupusay ti patpatgen, ken ay ayatem unay, agayam mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi